Kedamtang chidi ni phai ingkoi rake thamarni Borjan constituency HDP sericulture sai hemalong Ayushman Bharat Divas arni katalon pon. Bangso mailong aluhiaman pen Deputy Speaker of Assam Dr. Numal Mumin MLA Bukajan EM Surjorong Par Medical Health and Art and Culture Karbi Anglong Deputy Commissioner Diba Karnath Joint Director of Health Services Karbi Anglong Principal Secretary SDO Bukajan pen penangan ke thigeding atum chatongdun. Ayushman Bharat Yojana mat the National Health Protection Scheme surihini rakrin arkep India Prime Minister Narendra Modi arpudo bomahutsi labangso scheme ingpu ponlo. Piningan ningkan plinang choksi India ang kangpen Karbi Anglong alongta Ayushman Bharat Divas nang talonlo. Pini HDP Sericulture sa hemalong Special Health Camp kibialong Deputy Speaker of Assam Dr. Numal Mumin pen ribbon pang tipsi labangso health camp ingpu ponlo. Mailong Dr. Numal Mumin pen labangso scheme pen ale kachu endunjia phansi mailong thanpon. Mailong best performance anonge Dr. Nokbe Intikathar surgery registered DMCH Jangmir Timungpi staff nurse Vishal Gupta Ayushman Mitra DMCH Jusmidi terang piatu phan karcho ajaimek lapen certificate pajir ponlo. Labangso special health camp kibi ponalong ake joy pen sekachelang aphai bang pharohini susi pusi birta ribdunlong. Ayushman Bharat scheme akar pen varsai ka chudeng pon long tanga bang phupen nangka chithandun atengki surihini raing koi raisia ningkan amethanga hema soraphan DMCH along sekachelang damahut labangso akar pen si varsai chu en ilong lo. Nili hema sor pregnancy hobange labangso akar pen si nil tum ke system me chilang ilong lo. Mane nili Difu Medical College no se chilang ilong labangso akar pen खर्सा सरसा तमें निजम से कैसे जाना उन्हें पिन में लबांग सो कार्ड पेन सिले तुम लानेली हम सॉर्ट में ऑपरेशंस तमें सक्सेस सिला लबांग सो कार्ड पेन से Dr. Numal Mumin pen pherang ke theng no labang so Ayushman Bharat Yojana mate PMJAY scheme pen kiduk dada hem tu natum varsai tweni longpo ningkani selong lak phon se chilang ya varsai dopo lasi kiduk dada radatum labang so varsai ka chen dunjia phan than pachini pon Prime Minister Jan Arogya Yojana যেটো আমার হেলথ কার্ড 5 লাখ একটা ফ্যামিলি পাবো ট্রিটমেন্টৰ কাৰণে যিকোনো বেমাৰ হলে পাবো আগতে অটলমৃত অভিযানৰ 5টা বেমাৰ আছিল লাহেকে পিছত 9টা কৰিলে কিন্তু এতিয়া আমি যেটো নতুন কাৰ্ড লৈছো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ এটো কাৰ্ডত 5 লাখ দুখীয়া মানুহবিলাক ট্রিটমেন্ট কানে হলে মেডিকেল কলেজত গলে পাবো কিছুমান নার্সিং হোম এমপেনেল নার্সিং হোম আছে গভর্নমেন্টৰ এইবিলাকতো পাবো কিন্তু আমাৰ এনকাৰেজমেন্টটো হৈছে নার্সিং হোমত যোৱাতকে আমাৰ মেডিকেল কলেজ বা গভর্নমেন্টৰ হস্পিটাল বিলাকত আহিলে তেতিয়া তাত বেছি লাভ পাবো Karbi Anglong Autonomous Council em Surjorong Par pentame ningarong alam the chipaklang pon Lason health camp kibi pon longke lapen pini labang so health camp along ke pachuna long kachirap do anaphan alang lipen churo pajer pon Bangso ke celang honda ke bang, kalau tu mah dipu ke dalam ji mate ha bukan ke dalam ni anak siksak do ke dalam ke bang siksak penapa tangka maha kawil hai dulu kami pini dak ke joy pen bangso ke so celang lompo ba at least alang tu investigate pen non next kopi siklem lima po doktor afis pipe pin pen dak klem kon long jula bangso lo kasi medically em kemana ajok pen pini la bangso dak ke ban long ningarong palo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live